شمونت I think 1 2 3 4 5 6 7 8 سلام كم يتغني يفتوها تخاتلتي جرا English مس برهان okay so دحين ديكم هيوت كميلو صراحة وراح كله ويا ما يقرأك والله okay نيلو ما أنتي مدبنا is gonna be WH questions WH جمرو حتى تاتي مكانه okay حتى كم يجينا نحط بسعة بقى any kind of question بقى منهم عينت حتى نمحتاج عين سجى من دحري watching this video مالتي okay after watching this video you're going to have no doubt about how to ask a question so بحالين صح بيرون دفتر المحاس كي ترسعوا أو نفسلكم دي أو قلب بتشاغل نوت حازو okay نوت تعامي وسام نجاري نوت كنجور خلنا رأسنا بولك عبوس السلاز جبر سيب نجار إذا خيت استمهرنا يو يتسمعنا يا نجار okay نها حدش channel زي subscribe مجوار كي ترسعوا تفتحوا like share مجارو كي ترسعوا so let's go to the lesson okay بتقرنيا معاج كمان من تايد الاحتسات جس فوتمنا so ذاتهم في English أين أميوم أين معاز نتكملوا نعم كرينا okay what مالتي ماتي what تماتي انتاي مالتي انتاي زحفلكم نو انتاي إيشي what مالت انتاي مالت WH questions بهاي W and H لازم مريم هم مساعدهم يزمدر W يبلو جن أتيمو بين هذا هم تاهلي مثلني okay where مالتك where معاز نبوتها sorry where مالت أبي مالتي أبي سلازي نبوتها نتكملوا مالتي بوتها محتاج where وين مالتك وين هين بتخطر by the way كي يحاولكم قروي لإنبار زي what where وين منامن دان لاين نبون أوكي كل الزارة خلنا هين what where why أوكي try it كم نقول كل مرة نبيجنر منام زبها نقول إلا بقى عنكم هاي أشي so وين مالت نجزي سلزي معاز مالتي معزة هاي مالتك هاي مالت ريزينا نحتت نمنتاي زخوين سلازي ما خلينا ندخل نقرنا ندللنا مالتي نمنتاي تقريبا تخفيف دعمي قرن by the way I'm proud of it how can you just tell me how مالت كمي لوي بهالش لقى زي بس نحب أخوينا كمي لهم زخوني خير can you just tell me how this happened can you just tell me how it happened okay which مالت أيناي which one تيلا أيناي كلتا نجارات ويصير بزحات نجارات نحدها اليوم كلتا اللي عليه يزخون نجارات نحدها اليوم أيناي كنو تريلنا which نتكلم اوكي لذي أيناي مالتي أيناي whose is this mine بعلو أن نتينا نحاجز whose كنو الكلنا نايمان سلازي بعلو أن ينتقلنا مالتي who كاوزي أبيكم جمتوها هو تكت كونت غير كاو هوس جمتوها هوس نايمان نحركينو هو تك خوني خير man who are you تيلا مانيخا نسخة who are you okay so how أمزي إنجن how كبهال كلو زي بدنبي أدمتن اوكي how مالت سلسة نجار كنت كملين خلينا how حدا نهونتات مالت كميل نهونتات تفتيرون مال how كل بالنخل okay how this happened كميل تفتيرون so we can use how حدا نهونتات كنت كملين كايها how much and how many كنقول كلنا how much مالت نزي قطر نجار how much نزي قطر نجار جن
how many ክንብል ንኽእል ንኣብነት how many bag do you have ክንደይ ቦርሳ ኣለካ ናይ ቦርሳ ኣለኪ okay how much ግን ንኣብነት ቾኮሌት ይበልዕ ነይረ እዚ ቾኮሌት ይበልዕ ነይረ ሰብ መፅኡ how many ይብለኒ ካብኡ ክንደይ ዝኣክል how much so ቆሪስካ ዝውሃብ ነገር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንኣብነት how much ክንብል ንኽእል ክንደይ ዝኣክል ካብኡ big or small and this much ይብሉ ወይ ከዓ this much ማለት ክንደይ ዝኣክል this much a little bit this much or this much ኢልና ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ኣክሽንን ሓዊስን ክንረኣይ okay so how many ግን ዝቁጠር ነገር how many bag do you have how many pencil do you have how many something how many cars do you have ክንደይ ዝኣኽላ መኻይን ኣለዋኻ ክንደይ ዝኣኽላ መኻይን ኣለዋኺ how many children do you have the children እውን how many ኢና ንጥቀም okay how many children do you have how many ሕዚ ከዓ ብኣብነት ብደንብ ጌርና ክንሪኦም ኢና whose phone is this whose እንታይ ማለት whose ማለት ናይ መን whose ስለዚ whose ስልኪ ሒዛ whose phone is this ተይላ እዛ ስልኪ እዚኣ ናይ መን እያ whose car is this እዛ መኪና እዚኣ ናይ መን እያ whose pen is this whose bag is this whose house is this እንድሕር ኢላ እዛ እዚኣ ናይ መን እያ whose car is this እዛ መኪና እዚኣ ናይ መን እያ whose pen is this እዛ እስክሪብቶ እዚኣ ናይ መን እያ anything ከምዚ እንዳበልና whose እንዳበልና በዓል ዋና ናይቲ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ክንፈልጥ ደይና ናይ መን እዩ ንባል whose ንጥቀም ማለት እዩ ይገርም okay what are you doing እንታይ ማለት እዩ by the way what ንኽልተ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሓደ action ንምሕታት action ማለት ግብሪ ሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ ንባል what ክንጥቀም ንኽእል ካሊእ ከዓ what is this ነገራት እንታይ ምዃኖ okay things ንነገራት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና so what are you doing እንድሕር ኢላ እንታይ ትገብር ኣለኻ what is he doing ማለት እዩ what is he doing okay እንታይ ይገብር ኣሎ what is he doing እንድሕር ኢላ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ what is she doing ንሳ እንታይ ትገብር ኣላ what are they doing ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ okay just try it ከምናልኩም እናፅሓፍኩም ጌጋት ሃሊኩም ከዓ try እንዳገርኩም ሞክሩ okay try it like okay what is this ከም ተቀደም ዝበልኩም what is this እንታይ እዚ what is that ተይለኻ ታዩቲ ኣብ ርሑቕን ዘሎ ነገር ማለት እዩ this ተይለ ቀረባና ዘሎ ነገር what is this እንታይ እዚ what is that ኣብ ርሑቕን ዘሎ ነገር እቲ እንታይ እዩ እትና እዚ ዝበሃል ትግርኛ ምሽ so that ክንብል ከለና እቲ ማለት እዩ ኣብ ርሑቕን ዘሎ ነገር okay so what is that ክንብል ንኽእል እቲ እንታይ እዩ እንታይ ማለት ተቀመሉ okay when are you coming home ገዛ መዓዝ ኢኻ ትመፅእ ወይ ከዓ ገዛ መዓዝ ኢኺ ትመፅእ so ግዜ ንምሕታት ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ከም ተቀደም ዝበልኩም ንታይም ኢና ንጥቀመሉ መዓዝ ንዝብል okay so when ማለት መዓዝ ማለት እዩ so when are you coming home why don't you listen to me why don't you train your ears እዛን ካዚ ተሰልጥኖም ንምንታይ እዛን ካዚ ገገሊ ሰብ ኣይሰምዕን literally like oh god በቃ they want to talk ገገሊ ሰባት ከምዚኦም በቃ ክዛረቡ ጥራሕ ይንደሊ ኣብ ውሽጦም ዝመጽ ሓሳባት ክዛረቡ ጥራሕ ይንደሊ ካሊ ሰብ ዝሓስብ ሓሳቡ ክገልጽ ዘሊ ኣይመስሎምን በጣም ይዝገርመን ነው አይነት ባህር ብዘለዎም ሰባት just ይገርም ይብለኩም so كم زعيم سكر راكب كلنا نسمع عن هذا عايمنا وين خلنا زارع عد زينا نحركينه why don't you listen to me why don't you listen you're talking too much تعال بزيح هتزارب زي الخب تعال بزيح هتزارب زي الخب why don't you listen لمن تيجي تدامس okay لمن تيجي تدامس أني هيك عادي تدامس أني الحكي لها why don't you listen to me okay متى عادي تدمتني